thola khona inkomo kuphela kuyale kudla inkomo amadlela aluhlaza samba khona manje guys sayoshuta ke yabona speaker sesekhona sifuna ukwenza ivideo enhle evezayo ukuthi nje yazini ya semakhaya soshuta ama-snippet afiyunyana ama-snippet azonjani azokwazi ukuthi aphushe le ngoma esifuna ukuyiphusha kunengoma esifuna ukuyiphusha masifike egoli ngoma khona inswemo nje kakhulu bafethu inswemo nje kakhulu let's hope ukuthi sesibeke kwelinye izinga yayibo lonto semakhaya but lana into eyithanda kakhulu enye futhi this side it's a peace of mind is a peace of mind mawufuna i-peace of mind meditator ukuzithola masikhame emakhaya masiko emakhaya wakho ifuna amakhaya wakho just ukuthi nje i-festive yakho lama-holidays wakho abe mnandi man yabo umqondo ungaxinani kakhulu ugcwale zonke into ezinegative yabo because yabona ama-township ogoli ama-cities zonke le ndawo lezi ezinhle lezi ezawuklina umqondo man hayi azawuklina umqondo uqala izinto ezinegative kakhulu so ke sometimes masikhama emakhaya just ukuthi umqondo ube right and then ubuyele egoli yowenza into zenzeke yebo lonto nasuka ngapha sabe yonke le ndawo lisuka le phezulu le phezulu lapha green phezulu ompela umzila ya suka lapha ya lapha umzila green lo ya suka kuwo sahlika sathi sazokhuphuka la sifeze sifela la naye manje emakhaya kanjiwa guys akufani nasegoli suka le abona kude kanjani suka khona mama ndilwa nemimo